asjeda oljera gatta asqaba milon qabadda yo anjereni dikisho safuudhaan ammas uummanni keenyallee nan dhiisu takka jedhe takka ammoo isiin Oromoo taatee bakka san dhuftee afaan Oromoo na wajjin dubbattee jataanaan mujiyyoo Oromoo maaliif achi fiddaa nama jedhu hedduu jira. Saniifuu gisee sana afaan sanitti dubbachuun kiyyaa baadawee afaan fedhii isaaniitiin dhufanii isaan fedhii isaaniitiin yaa akka isaan afaan sabbicha dubbatanii namni siin beeynillee isiin Oromoo namoo Oromoo miti namni siin beeynillee irratti hin naqqaaneef yaa saniif ayya galatu ayya gaaffiraa qabninaaf xiqqoo na duukaa turuu dandeessa nama baay'eetu gaaffii qaba. Mana kan keo dufne afan bra sulle chetrka ornu fana sulle ani gaafin ka babbaabti isin chamiti nama bralle sensisu fedha jara okay gaafin baana kreshi atini dabba shamara kana lalu ka fetu fi duguma dabba kana jara tamo business dabba wannan lalu fedu takafani ifilalu feriti osontane yani ni feta dala dabba qabdu kana dala qama qabdu kan inni jalatta jecha suma gababa barbade mama keti nama wan san jalatu jechu sati andugayo sifi me namni heddumeeyse waan kana lalu katakkahu itti dhiheenya waan kana saati mara qabu marsin jedha jaalalti shamarranii yorraan qabdu yoo dhugase my man yani yero mara wala la wolto jecha guya mara wala la wolto fi jalal manus kawachara jalalti nu shamarran irra sin qabdu yo guya mara kada dadu masalla tutat takalda dolasbe jitu kesa lasbe saladani irra dabta socho hunda deeni lasbe kanaf ayye akka beektaa nama sii deemsaa qoyse kanama agartuu shamarran tana ta duniyaarra jirtu guutuu qal'oo furtoo hundi sii uffata irraa baasee ilaaleetitti laaltaa shamarran mara isiin achisitti as deemtu akkasiin jirtun beektaa waan taateef jaalalti nu shamarran irraa sin qabdateero yoo dhugaa sitti. Yaani amma kan jedhu barbaadama saasanitti atini ilaa ani saasanitti atama kun qaama kulli agartaa. Na achi videoon kaasoo seeftaa video sata akkam simmeetawi minaamis hin ga'u taateen beektu simmeetawi taateen beektu guyyaa amma tokko illee taana dhalaa takka faan akkasii video naafte. Mira keessa akkasii nuti yeroo ayee jara maaliif Amin waan kana maal jettu amin waan kana gaafii jamsi kana irratti dabalee gaafadha maaliif yeroo baay'ee achi garagalee as garagalee sochoos naamno ita jettu miira keessa akka nama galeetitti akka na olii gadi gaggaragalta fuula keessalle reakshinii wayii waan irraa dubbisaa irras gale kanaaf ati yeroo sana galtee moo akkamii no drama hojjetaa qaalichi hayyuu guddaa leeko shaamii abbarraa menu adeemsa akkamii waa guyyaa tokko illee mudatee jiraachuu qabaatti. Bargisee san fuula uummata sanii duratti wanni sun si ka'uu dhiisiti gara siin jirtu yoo beektu. Ayyeeni maasiiba. Yaa dhugaa dubbachuu gaariidha. Wannaa san miira kee garuu dhiisi jaalatti waan sanirraa si qabuu dhiisiti. Bakka wannaa san jiru yoo yaadattu waan biraa dhiisi. Dhugaa siif himu. Okay, she habibi kenna sabona kenna comedy kenna atini ba itti jirta side garra itti jabadhu siin jenna dammo guyyaa tokko geemi qabadhu ka mina yaa qabatee jira bal na dhageeffadha ka ummata isinuma ofummaa hin jaalatin abbaa abdiillee yeroo irraa gubdan ta'a nama baay'eetu isa jaalata nama baay'ee asiin eegaa jira. Gaafii gaafatanii jalaa nama jalaa bahee bakka kee namni tokko haaseen waayyeessu. Please haaseenanii gaafatanii. Oyaanii nu gaafirra qaba. Jaalalirra nagabdeetti abbaa abdiirra. Maarchii shanii halkan sa'aatii 5tti. Ayyaa. Darbu jirtan.
يا Akkas geemii biyya warri kuma qabnee jiraatu. Dubaay argamtee Ayyee maartii shanitti yaadannoo guddaan abbaa abdii geemii guddaa qabaa fi akka namni hunduu irratti hirmaatu jennaan. Kanaaf miiree abbaa abdii. yaa akkas warri kuma qabnee akkasii kuma qabaachuu. Warri diyaasporaallee diyaasporaa leenca afur qabaatee dhiyaatu namni tokkochi leenca afur akkasii abbaa abdii. Leenci qurxummii lama qopheessitee naan siga leenci maal gooti? Qurxummii qopheessaa fi bakka qurxummii si qopheessina okee abbaa abdii. Ayya amma gawuchi ati bayi keessa Oromiyaa amma dhiisi. No boy. Bayi amma nama seena. Irraa jaalallee na qabdeerti. Wuchi. Ila kuno kana. Dhiyaatu Madina. Assalaamu alaikum abbaa abdii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin kiyya immoo gaafii namoota kaanirraa adda. Baay'ee. Gaafin kiyya kun yeroo baay'ee kana please kana keessa yoo laalu bakka jaalalli sirraa na qabame akka godha garuu akkaataa sitti dubbadhu dhabe. Eessa si qabe jaalalli? Nama kana akkamitti qabu? No, jaalalli si qabe sun eessa si qabe bootaan inni si qabe eessa jalqaba. Bakka inni si qabe yoo naa himte. Ija keenyaara kee yoo laalu bakka odoon abbaa abdii kun abbaa manaa kiyya ta'e ja'eensi hawwa. Maqaa abbaa abdii jedhu kana abdiin kun ni jira moo hin jiru beekta jedhuun akka eessarra mogga'ee. Si beeka bara. Mana kee nama hin gashitu warroota intinaa malee. Kami? Warroota dabbaa kadhadhaa sana malee nuyi warra kana gashitu. No, bakka gaanyi san dhaabuu barbaanne maal? Sani gaama akkam jettee gaggaaffii kiyya kana. An jaalalli shamarran iyyoodhaan qabdii yoo dhugaa sitti. Maal? Maal jechuudha? Dhaladhaa jechuudha. Wama shamarran jedhanii jaalatti irraa nan qabdu. Yoo siin galaana qabdu hin beeku. Amma maarree si ijaa Gaafa siin na qabdu hin beeku. Ammoo harma duri jaalatti shamarran irraa na qabdee hin beeku. sitti tana yoo si jedhee of ajjeesu. Yoo si jedhee of ajjeese har'a kunoo bakka carraa argadhee mana kana dhufe yoo si jedhee wanni takka godhe sitti tana ani intala Oromooti. Inni dhugaa si deebisaa jira ati kallee shoofa dhiisi. Amma namni gariin jaalalan na qabe maarree na qabe jedhee asii ol kuruphatee kilooriksii dhugee halkan hirriiba dhabee qaaxilaa bulaame kan takka wanni akkasii na qunnamtee hin beektu. Takka wanni jaalala jedhan na qabdee hin beektu. Akkas ta'e. Ayya amma Jamaal dhiyaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa Abdii akkami? Nagayaami. Dansa nagaa badhaadha. Baraadha. Jirra. Ayyee gaafin kee maal? Gaafin kiyya. Gaafin kiyya dhalaa yeroo cufaa maal alta? Dhalaa waan namni laalu. Waan namni laalu. Dhalaa waan uffata kee jiru kan namni akka qalbii kanatti hin argate jechuudha. Waan namatti sarara ta'e tokko. Isaaniif yeroo cufaa nama gammachiisuuf laalta. Giiftaroota kan keellee akka isaan itti gammadaniif laalta. No, ani irra caala ijoollee ta'e biyya Arabaa jirtu agartee guyyaa kana re'ee tiisitee, hoolaa tiisitee, dadhabbii qabdu gisee isiin agartee dalagaa isii irraa galtee halkan mana galtu akkasiin haara galfattee fataa jettee sammuu isii jijjiirtee yaada biyyaa yaada dalagaa dadhabbii sun irraa fattu sammuu isaanii booharsuuf irra caala. Malee yaa. Gariin komentii laalee koflaa, gariin dabbaa laalee koflaa. Itti bashannaniif walumaa galatti.
Bakka ijoolluma teenya taagartee jireenya biyya ambaa keessatti sammuun isaanii rabbashamee yaadni biyyaa itti jiru ka dalagaa biizii waan godhe sa'aatii isaan boqonnaa qabanis sammuu isaanii bohaarsuuf malee wanti biraa kan ilaalchi biraa eeggamu hin jiru. Okay. Baay'ee komedii bareedaadha. Achini akka malee aktii godhuu dandeetta. Itti fufii akkanumatti waan baay'ee hojjechuu dandeetta. Akkanumatti fufii. Koi nama si dursa jira Nasir. Nasruddin. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Kan beekura namootni akka jabaatti seedanna qurraa'ii garuu yaadan qaba. Gaafii waan barbaadne gaafadhu. Abbaan Abdii akka tiktokara Oromootti hordoftoota hedduu qaba. Saba isaatiifis waan hedduu hojjechuu danda'ee yaada. Koomediin itti gootu rakkoon qabutti inni kofalla. Oromoon koomediyaan inni qabdi. Namas ni kofalchiifti. Rakkoon qabu sun akka kiyyaatti. Garuu yeroo tokko ijoollee hedduu ijoollee hanga 3,300 jala ta'anii ijoollee keenya irratti miira sabboonummaa horii, miira tokkummaa horii kofalchiisaa ijoollee keenya sabboonummaa irratti gaaf tokko tokkummaa irratti gaaf tokko hojjedhuuti waan akka kanaa waan Oromoo jiruus gidduutti gaaf tokko siiriisiitti godhiiti barsiisi hubachiisi ati nama barate sanatti fakkaata yeroon silaalu sanaaf wanta Oromummaa jedhus yeroo tokko yeroo baay'ee hedduullee qeeqa gandummaa asirratti argu ati positively wantoota tokko kutaa Oromiyaa haala gaariidhaan hubatta bifa tokkoon ilaalta sanaaf wantoota sabboonummaa Oromoo irratti fi haala waqtaa Oromoo keessa jirtu irratti akka nu hojjettu kabajaan si gafanna. Galatoon. Galatoon Nasruddin. Okay, thank you. Kaitaanu maamila. Akkamisa nagaa. Hands off Abdi. Yes. Akkamisa nagaa ta'e. Nagaa wala. Fayyaa interview hojjetan. Mashallah. Voici koi maamila fi tokko yaadda gaafii fi appreciate godha Abbaa Abdii komedii haaraanii hojjeta bareeda sirriitti jabaadhu komedii irraa soggu tokko ammoo haga danda'ameen gara promotionii fi wanta adda addaa Gaafii na gaafadhu yaada kennatin yaadni walgahii nam teessa. isaan dubbisuu dandeessa. Nagayama? Yaa. gaafii qabda maamila. Dubbisi Abdi. Gaafii baay'ee isaan cinku promotionii adda addaa yoo hojjechuu barbaaddu si gargaaraa keessaan dubbisi. Abdi. Okay, nagaa. Ayyeshi nagaa. Kaitaanu user. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ifa magaru Abbaa Abdii yeroo sirraa fitu oo yeroo deemuuf jette natti bakka uummanni baay'eetu seenuu fedha kanaaf yeroo kan kee eeggadhu. Sabrina irraa daamna rakkoo. Abbaa Abdii. Yes. Akkam. Nagaa. Nagaa min. Nagaa wala. Nama jirtaa? Maashaallah yaadni kee baay'ee namatti tola. Halkan rabbiin ho'ichiisaa kaatiraan bulchaa bulta. Dabbaa haallee ittaane itti fufiinsi hin jaa. Yaadni kee waan bareeda. Dadhabbii si baafanneen si hin jaa.
Thank you. Aye buzi. Oko abbaabni nagaadhaa miti foloo kiyya deebisan waan biraa gaafii hin qabu. Jabaadhu hojii keetti itti fufi haala gaariirra jira. Aye Sabrina. Thank you. Sabrina Jamal. Aleen shanillee foloo naa deebisi abbaabdi. Sabrina Jamal. Injirtu bakka. Ani foloo ni qaba ture bulookiin mana sangalaa na baasa waan ta'eef naa deebisiin. Eega Sabrinaan Jamaalduma nama dhumaatti abbaa abdiin jedhe galatoomii mana kiyya seenuu keetii fi baay'ee si galateeffadha. Uummanni Oromoo hunduu si jaalata. Nullee diiyaasporaan kan keessi jaalannaa baay'ee fanii wayitii ati baay'ee nama kofalchiista. Anda abbaa laaluuf waa takka sitti hin darbu ani waa jecha ati jettu kanaan ofirra fichaara waan ati jettu hunduu faniidha. Kanaaf sitti darbaa daabbaa akkanuma jecha sanillee dhadhaa qabdaa jedhee anillee akkasumaan ijoollee baradheen jedhaani galatoomii baay'ee si galateeffadha. Akkasumatti itti fufiisiin jedha. Nama kabajamaadhaati. Waa baay'ee sirraa baranna jechuudha. Jecha adda addaa yaada adda addaa galatoomii abbaabdii. Thank you so much. Ijoolleen as kee jirtu gaafii nu gaafadhannaa yaada kennatanii. Galatooma biraa bahe. Kan biraa ammoo guyyaa biraallee hoo feetee jetta akkanumatti yaada mana kiyyaanillee ta'e mana abbaa feeteetiin illee dhiyaatteetiin gaafii yoo qabaatanii jedhanii si haa gaafatanii yeroo uummata keetiin kennullee dandeessa. So that's my last word. Okay? Okay, bye. Bye. Kasi As keessatti gaafa nama dhadhaan hin jiru mana kana keessaa. manni kun mana buuseetii fi amma na Kuni duukaa mana korreetti. Mana korree bara. mana kana homaan jiru. Mana kana dhadhaan hin jiru. Kuni mana korreetti. Abbaan abdii keessummaa sufe yaa uummata nama dhibba lamaa fi 71 deebi'ee. Amma tokkotti deebaadhiisi. Namni amma gadi deema. Takka lama taphtaaf jechuudha. Okay, gaafii lammaffaa. Gaafii biraan qabdan? Injira baay'ee. Oromiyaa gaafachuu dara fakkaata. Oromiyaan gaafatu jetti. Ka'ee gaafii biraa. Abbaabdiidha kamatta illa. Gaafii sirnaa gaafadhu. Bu'aalaa no. Gaafii takka Oromiyaa gaafii si hayyamiitti jira na gaafachuuf waan barbaaddeedha. Si gaafadha. Sababni adubbata sakkaawwattee namaaf hojjetuuf fi maalidha. Sa'aatii ajantaa keettis sanitti suma kaawwatta. Maalidha? Uffati kaattu Qaala siibsa. Maaliif uffata kaawwattu sanii yeroo hundaa sa'aatii dhadhaadhaan taatu maaliif kaawwatte kofoo sanii? Kofoo bira kaawwattee dhadhaadhaan hin dadhamu? Kofoo moo uffata guutuu? Yaa uffata guutuu. Uffata kan kee ullalte. Wanta akka jira beektaa? Waan jiru keessa namuu istaayilitti fayyadamu qaba beektaa? Namni kamuu istaayila qaba. Miti? Istaayila filattee fi istaayila uffata sanii waan filatteef jechuudha. Oromiyaa Laayifii of seenuu uffata san malee akkaan laayifii hin seenne waan murteesseef. kofoosan tun ta'inii fi Akkasaa irraa deema dhugaa abbaabdi akka addaa irraa deema dhugaa. Abbaabdi anamma abbaa manaa qabatu jedha. Duraan durse baay'ee nu kofalchiisa. Onni ati gootu onni komiideen ati gootu hunduu
baay'ina seeraan gootaa beekaan gootaa nama beekaadha ati natti tola baay'ee bareeda inni kasi gaafadhonne guddaan maaliif afaan beektu jallistaa jechuudha maaliif akkas goota maaliif fakkeenyaaf amma oromii namni ijoollee أنا سيجام قال ويني aku zabangi jena gafate oke rakas na nindi kambani natum saje بفكر بفكر سيتون بطعم يودا بفكر أنا أفكر حزن يوشوت فكر زفنكي ولا رشيد لا بيتا هذا السنة كامباني كبروني نقول أنت قال تايمي I follow سنة كاروني كان سمي أول سمي ايش عندنا كندزن تنبرككي شحان وهان أمتي كندزن يا أنت زفن كفت لي يا أنت زفن كفتني تنبرككي كندزن وهان كندزن حزن يلا go oh my god እንደዚህ አንደኛ ከታከለ በኋላ ሶስት አማራጭ ነው የሚሰጣል ያለ ሂዲ ፎሽ ፋሻ ወንድ ታረጋለሁ ከሻኒ ዋስ ደረጊ ከሳህን yes እንደዚህ ተበከኪ እንደዚህ ናት ተማረከ ስለላይ አንተ ዘፈን ግን ክፈቲ open the music for the ፍቅር يلا okay يلا ሂዲ oh my god واش لاقا يا بفكر حزن بفكر يزفنوا يفكر سو لمنقاس بسم فكر حزن طاولا نزي زفن يفكر بزفنوا عند عليه او قال لي لكن ብዙ ውሾታም ነኝ አፍቀርክን አልኩ አፍቀርኩን ወይ አፍቀርትን የፍቅር ዘፈን ትዘፍናል ምን ያዱ ዚ የፍቅር ሰው እንደዚህ ቃዛ ነው ያስደረጉ I don't like here like this, okay? It's okay, no problem. Okay, go. Okay. Go, I don't like his. Okay, fish, okay? Okay. Oh, and so I give honey, Mr. Park, and that's in the first kill set on, okay. أنا زفنكو يفكر زفنالن ينقنق زفنالن أهون تناقانا كترت سري أول زفني سجارة شوانه مترسل زفنكن لقاقي أوكي أنتي كيف تبغى أنتي بقول زفن هذه شيء شحن كمبرك يلا هيدي جو أوكي أنتي كيف يلا هيدي no ببركين أتايني here ملو oh my god يلا كان تقولون شو مقولي أنت شو مقولي تمرك يا كون زفن زفناني ببركي تحدي بريكي أف أنت سوي فرامانة أمد أبغى كمباري إذا أنت زفننا يوشوا زفن أمد أبغى يوشوا زفن يا يوشوا زفن لذيذ من زفن كي من غير أنت تزفنا الاستياهون ويني ربي خبجاس نتهاجون أرتستي أورومو تاتين أنجبر أورومو جالت من أنجبر سبكة كذا من أنجبر ولا لا كوني والله ما سيات هوابي يمين من براين وي أوكي أهون يا درية ولا لا سميكو كلتهما والله أهون يانتين جبنا فلقنا أوكي
ያንተን ጀበና ራስ ላይ አርግና ያንተን ጀበና እና ከሚያለቅ ጫወታ ትቁማለህ። አንተ ደግሞ ጫወት ጀበና አዎ ጀበና እዚህ ታረጋለና ያንተ ጫማ እዚህ ታረጋለህ። እዚህ ላይ ረቀበት እዚህ ላይ ከሁለት ቦታ የተፈጠርኩ ከአንድ ቦታ ኔበር ሁለት ዛሬ አርቲስት ጋር አንተ እኔ አርቲስት ነኝ። እኔ አርቲስት ነኝ። ይሄ አርቲስት ቅጣት ነው። ጀበና ስሚ ጀበና ትወጥቃል። ጀበና ካስደረኩ ቢይዘሽ ስለይዛል ክደዝን አስደረኩ ይብል ተንበርኮኩ ጫማ አርግ ጫማ እዚህ ላይ አርግ ጫማ ሁለት ጫማ እንዲረብትና ተነስና እዚህ ላይ አርግና እንዲቁም 4 ደቂቃ ሙሉ stand up go ahead why the company stand up ስሚ ጫማ ምረጢ ያንተ ጫማን ይውል እኔ ነገሩ ስሚ ኦኬ ስሚ አንደኛ ጫማ ምረጢ አንደኛ ጀበና ምረጢ የለም በቃ ጀበናውን ተውና ጫማ አርግ ጫማ እዚህ ላይ አዎ ጀበና ሪስፔክት አላት ጀበና አዎ ጀበና ሪስፔክት ተራስ አዎ የዘፈን የተሰፈሸት በቃ ይሄና የኦሮሞ አርቲስት ነኝ አባቴ ምን ተመስላለህ? አንተ ዘፋኝ ነሽ። ኦሮሞ አይወድሽም ትላለህ እንደ እዛ ቁጭ ብሎ ይሄ አንተ ኦሮሞ አይወድም ቶሎ በል አባቴ ቶሎ በል ሂድ አባትን አይሆነን አባትክን ፈልግ አርግ ጫም በደንብ አርግና እንደ ውሻ እንደምታዝላል ነው አባቴን ትሪ አዎ ሀሪፍ ነው አንበሳ አባቴ የኦሮሞ አርቲስት ነኝ ይሄው የኔ ቅጣት ነው ይሄ አርቲስት ነሽ አንቺ ምን ሆነሽ አንተ ኦሮሞ አይወድሽም እንደዚህ ትላለህ እንዴ stand up ከኩርሲ ላይ stand up ወደ ላይ እዚህ ወራበላ ነኝ ካምፓኒ ውጂሳ ያንተን እንጀራየም ካሜራ the problem ካሜራ ይሄ ቅጣት አይደለም ወደዛ ወደ ካሜራና አንቴና እጅ ኩርሲ ነይ ተነስ ቁጭ ለምን ቁጭ ትላለህ አራት አባሪ ሚ ካምፓኒ አርቲስት ነኝ አንተ ቅጣት ሰጠው ይሄ አርቲስት ቅጣት ያንተን ጫማ ረቀበት ላይ ማረቅ አራት አባሪ ፎሽ ምን ታመጣለህ ከፈታብኝ አሁን ንካምባ እጅ ወደ ላይ ዳብል ወደ ላይ አረነ ሰተራጋዳ እጅ ሰነምችን ዳብል ይሄ ካምፓኒ ተጫማ ከራሱ እንደ ስርጉት ያነግዳ ደበር እቺ ሀቢብ ወለልዬ በስ ይሄው ያንተ ወደ ላይ ንካምባ ምን ካምፓኒ ሸራብ የለም ኦኬ ካምፓኒ የለም የኦሮሞ ፋሚሊ ባለስቲ እንደዛ ይሻላል አንተ ምን ካምፓኒ ምን ነው ንቃቸው የን ጫማ አንተ ረቀበት ላይ እንኳን እንሳይ ወላሂ በከሪያ እንደ ኩከተ አንበስ ይሄው ድርሶ ደስ ይላል በጣም አሪፍ ነው አዎ አሪፍ ነው ግን ካምፓኒ እኔ ደግሞ ሳይ ደከምኩ ለኔ ካምፓኒ የለም ዛሬ አርቲስት ቤት ነው ካምፓኒ አይመጡም እኔን ይፈሩኛል አርቲስት አንተ እንደዛ ታረጋለህ እንዴ ለአርቲስት እንኳን ሪስፔክት የለም አንተ ታኒካ ነህ እዚህ ታኒካ ይሄን ካምፓኒ ካለ አንበሳ ይለቅቅ አሰን ይለቅቃል ካሉ ይሄ ማን ይወዳል አንተ ኦሮሞን አንተን አይወድሽም ኦሮሞን አንቺን አይወድም ሙባሪክ ነው የሚወዱት ያለ እንዴ ሸራ
ما يقدر والله ده كلام بس يدرس تجمعنا ini kampanye ini kan تجمعنا ini kamban tradis akan tuh mana diserahkan tradis betul artisnya ya tradis oke tradis Katri abun kita yang botalle botalle oke ከዛ በይ ምን ትላለህ? የኦሮሞ ህዝብ ይቅርታ ትጠይቃለህ። የእናንተ አርቲስት እኔን ሰደብኩት የኦሮሞ ነስራ አርቲስት ናት በጣም ይቅርታ ትላለህ 20 ጊዜ ድረስ እኔን ሰደብክ አንቺ አርቲስት አይደለም ኦሮሞ አይወድሽም ለምን አንቺ ቤት አይመጡም ሙባሪክ ነው የሚወዱት አንቺ 7 ቪዲዮ ሰርታሽ አለሽ ባይልበስ የኦሮሞ ህዝብ ይቅርታ ነስራ አርቲስት ናት ኦኬ እኔ ተሳስቼ ነው ባል ነስራ ትራዲሽ አልኪ ትራዲሽ እኔ አርቲስት ነኝ ኦሮሞ ህዝብ ይቅርታ ነስራን ሰደብኩት እሷ አርቲስት ናት ተሳስቼ ነው ባል ተሳስቼ ይቅርታ እኔ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ትጠይቃለህ ኦሮሞ ነኝ አንተ ኦሮሞ ናገዱ አንቺ ኦሮሞ ላይ ወድሽ ኦሮሞ በጣም ይወድኛል እኔ እኮ ኖና ይወዱን እውነት አቲ ትራዲስ ስራክን ትራዲስ ነኝ ዩቲዩብ ያለ ዘፈንሽ ያንተን አይወዳም እውነት ነኝ አሁን ቅጣት ወሰደ ይቅርታ ኦሮሞ ሲባል ኦሮተኛ ቅጣት ነኝ ይቅርታ አይልም አይወዱን ለአንተ ኦሮሞ ለአንተ አይወዱን እውነት ነኝ ኦኬ ሁለተኛ ወይ ሰውዬው ጂኒ ለማለት የርገና ፈታደሩ ነው ሲነጃለት ተናኒ ያላ ረገለቶማ ያላ ሂዲ ኦኬ አሁን ምንድን ነው ገዳ ፌስታል ሴት አነ ትራቲስ ዘፈንኩን ምናምን ጨፈርኩን ተጨፈርኩን ተቀጥቀጥኩም ትብል እንደዚህ በዚህ ተጨመቁ ኖ ኔክሊ ካምፓኒ is very very ሊክ you know ትልቅ ሳልምጠና አንተ ራስና ፊት አንድ ላይ ተጣጥባለህ ከዚህ እስከ ፊት ሁሉ ሶስተኛ አንተ አንድ ቅጣት ሰጠኝ እኮ ቅድም ዋ አንደኛ ስለነበረ ትራቲስ አልኪ ትራቲስ ላልክ ተናደድኩ አይወጥም ትራቲስ ከዚህ በኋላ ያንተ ትራቲስ ያንተ ዘፈንሽ ነው ጉድ ቆንጆ ነው የሚቀርታ ቁጭ ብትል ሰራ ቁጭ ብትል ኦኬ ኖ ፕሮብለም አራት አበባ ነው የሚካምፓን አራት አበባ ነው ስንት ነው ቁጭ ብትል ሰላሳ ምንድን ነው በስነስርዓት ሶስት እንዳይናዱ ይስተርጋል ዳብል እንዲህ ነው ቁጭ በል በደንብ እስከ መሬት ዳብል ወሰን በረለ ፕሊዝ ወጥ ወደ ያውሩ ፕሊዝ ፎሎ ጎዳ ወለላ ዛሬ ዘገዘኩ እንቃላችሁ የለው እሳይ ምን ካምፓኒ አራት ይቀራል አራት ጨርሷል
من قول والله كيف زرعت قال هاي 6 عملت تريدك بزور هاي 6 هاي دقيقة كمان أنت تزفني يفكر زفان زفاني تقول أنت زفتي ثم على إني